Isa yo te vagina pero luego pini me llevo en día escuela coara a veces por saludar ñande ya peco seño y agüero a peni meña esa yo me dije que ñande ya ni puente a coara pe a esa yo se ven en Diego San Mateo capítulo 6 versículo 25 y 26 iba a pecha upeores a EPM anipe yepiapu ba epape uta teramba epape mondeta peikobe hama ñande ñandereko venga upiko ba eguasube tembi'úgui ha ñanderete umi aógui pema'ẽna umi guyra árare ovevéva ha'ekuéra noñemitỹ nomono'õi ha noñongatúi mamove upéicharamo penderu yvágape oĩva omongaru chupekuéra peẽniko mba'eguasuve chuguikuéra ajépa importante ko Jesús he'íva ñande ko'ápe ñandeko heta che jajepy'apy mba'épa ja'úta mba'épa ñamondéta mba'épa ñamboy'úta ha Jesús he'i pemañamína umi guyrakuéra rehe ha'ekuérango noñemitỹ ha'ekuéra noñungatúi pero cada día ñandeja provee chupekuéra ani pepe jepy'apy la pe'u pemboy'u ha pemondévara'e mba'e la ipota ñandeja jepy'apy ipota jepy'apy ñamotenonde chupe ñande cada día ha upéi ha'e upytykapaitéta ñande opaite mba'e ñanembikotĩve así que hermanos oime amogueko algún py'apy algún quebranto alguna necesidad ipohýi ande emoimína upe ñandejarapope ha nemandu'a la Jesús ñe'ẽnguére anínteipe jepy'apy mba'evete che ahupytykapáta peẽme porque che ha'e la pendejára peẽpene importanteve la guyrakuéragui peẽpene importanteve opaite mba'éko yvyrape ári oĩagui ñandejára ombou ama kuarahy yvytu opaite mba'éko icreaciónpe hande hasẽko yande apu'akue a su semejanza y a su imagen así que ñande rayhupápe ha'e ombou'akue ita'ýra Jesucristo ikatu hag̃uáicha omano ñanderehe ha omano upi ñanderehe ikatu hag̃uáicha ñande jaasýta jahupytýpe tekove japy'a'ỹva ñanemandu'avíkena ko Jesús promesa porãite ha'e nombofaltamo ñande mba'evete ha'e upéicha opromete ha upéicha ojehúta porque ha'émahe ñandeja tanderoguasa ha tane sostener en este día en cada detalle paite mba'e japu'apevi. Komarandukova og̃uahẽndeve Radio Nuevo Tiempo rupi reikuaave hag̃ua ñandejára rembiapoukapy romog̃uahẽse ndéve nde rógape mbo'epýi porãitereíva ha nderehepymo'ãi hese mba'evete. Ehai oréve ore WhatsApppe más 595 971 430 222. Ñandejára tanemoingo py'aguapýpe.